prije nekoliko godina. Konačno si tu! Riješi se tog šešira i kreni na posao. Hajde, krenimo! Donesi mi kazum! Da, profesore! Ali budi oprezan, ima puno nakupljene energije. Vi govorite da možemo stvoriti super zingove s ovom stvari? Wow, čuvaj se! Oprostite, pao sam. Ovo je neprihvatljivo. Ako želiš biti moj asistent, moraš biti pažljiviji. Oprostite. Samo da znaš, iako je kazum važan, postoji još jedan osnovni sastojak. Bijela formula. Dobro, profesore. Evo još jedna slična formula. Što je ovo? Ne diraj je. To je žuta formula. Ne smiješ je nikad koristiti. Jel ti to jasno? Pomiješamo bijelu formulu s kazum energijom i dobijemo super suštinu. To je nevjerojatno. Ali što radi žuta formula? A, moj mali prijatelju, za sada je moramo držati na sigurnom. Neka to bude naša mala tajna. Sada, s ovim i mojom transformacijskom kapsulom. Pogledaj! Pravi sam genije. Wow! Stvorio sam super zinga. To je uspjeh. Ponekad me moja vlastita briljantnost zadivljuje. To je fenomenalno. To je prava magija. Magija, to je znanost. Magija je glupost i ne postoji. To je samo hrpa glupih trikova za zabavljanje stvorenja kao što si ti. Ali ja volim magiju, misterije i zagonetke. Okej, gotovi smo za danas. Možeš ići. A i ti, možeš i ti ići. O, konačno. Malo mira i tišine. A sada? Isprobat ću formulu. I radi! Stvarno osjećam da imam moć zlikovaca iz te žute formule. Kakva energija! Zahvaljujući ovome, vladat ćemo gradom. Samo sam zaboravio svoj šešir, pa sam se vratio po njega. Napravio si veliku pogrešku što si se vratio po šešir. Nitko ne smije znati moju tajnu. Dezintegrirat ću te. Wow! Mislim da odlazim odavde. Vraćaj se, nemoj bježati za ime Boga. Ja ću... Kvragu. Na drugom mjestu. Što se dogodilo? Enigma je otkrio plan. Tko je Enigma? Moj asistent. Aha, onda nema brige. Nastavljamo s planom. Tko će vjerovati običnom asistentu?